پروردگارا ما را در نیت‌هایمان پیروز بگردان. الله اکبر. او چی در کنه با پاکسه توالت ساختن؟ با پاکسه. پاکسه. اکران یالینگه پردن. اکران یالینگه پردن. با فکر با پشت خوب. چه دیگر عقب داریم. شما تماشا کنید و حلوات ببرید. ما گفتی خانم ما دعا میکنیم که خنده در روانتون سخنی شود و غم و اندوه علیلتون مبرد شود. خدا خواسته باشه با بعد از این فیلم های پیشنهاد کنیم امیدوارم. بچه‌ها الهی آمین. الهی آمین. پروردگارا ما را در نیت‌هایمان پیروز بگردان. الله اکبر. بگیم بسم الله. ما سرش کنم. کامera çıkış namı. دو. در این دنیا خریدار باشم. ای سر تو دایره تو داخل نمی‌دونی Okuma ham burundan da gazete bulmuş o. Önce bu kaldı. ای سر Belli bu mu? Bana koş ya. Dö. Se. نه بابا برو من اوز درشید با برو دیرتر میاد گفتی ای خی ای کمش کم جهانگیره خدمونه گاب زن سال چی؟ بگو آخی چی خیلی اصلا چی خیلی اصلا ای اصلا تو چی دیودت نیسته تو قدیمه اتنشینی داری چه خیلی اد نشین یا گوچی دایودی من نیست نه ترا بیودت نیسته 10 سال شد که تا جهانگیر پینهانی قدیمه اتنشینی داری اصلا هر دو ما عشق و عاشقی داریم اگه اونجای خواندن نیست به رولا بازی به رولا بازی رول داست چی با میخواندی؟ انا جیگر جون بگی لینگه بردار ای نغمه نکه بگی نه بردارینش نه نمیفهم کدام پولی دورا خدای کو اکران یالینگه بردار اکران یالینگه بردار دوست برو جیگر جان خیلی نبردار شو به او چی در کوره ای پاکسه توالت ساختن نمیدون باید چی در کوره با پاکسه توالت ساختن پاکسه نه دوست من نفهمیدم او چی در کوره با پاکسه توالت ساختن با پاکسه پاختم یکم زور مصرف پاکسه پیشش بیشتر بوشتر چیدی حیران شدم حیرانم او سش گرگالیدم من نفهمیدستم نخود با پاکسه توالت بسازی با پاکسه من چی گفتستم شاش موشی پاکسه بگم پاکسه ای سرورونی وای بخی چای خورا جان خورا بیو پگام خود میفهمونم شد نمیم برو کنی که انم را مون گیران که کبود بد کو الشیر انم خمون بسته صد کوی زینم انم را گیران که بسته هم خمه گیری دو سو میشوه هر دیمو عشق و عشقی میکنیم ما رو میگم تو جلده داتنه میکنی میگم تو با آخر دفعه میدی با آخرش در میگم ما پینهونی ای اصل رابطه ما پینهونی ای اصل فهمیدی با گپی تو نه ما برای چی یکمون بایو دام نیست
Не, ман барои чи ягон чи ба ёдам нестам. Ман чи хеле ки бо ту робита, ман чи хеле ба ту робита пайдо кардам. Ту умуман мада маъқул нести. Ягон ҷои ту мада маъқул нест. Фаҳмидӣ? Мен ку бугӯя бо? چی بگم؟ ин ҳами гап ҳаст. نه من با تو چه خیلی روبیتا دارم یا چی؟ тоҷикиш қатӣ бигӯям не. Не, ман чи хеле қатӣ отношение дорам. Ман ягон хеле қатӣ отношение, ягон ҷои ту мада маъқул нест. ягон ҷои ту мада маъқул нестай. Ам хеле мегӣ. Девона, ту чи аёдат биромад ки барои ма шида ту ҳар рӯз хитай тирезаи хонатон мепартофтӣ. بگیریم کروب نه این خیلی بود من خیلی میخوام با هم خیلی بود دستش بخیان دستشون نکنه با فکر با پشت خوب جای دیگر عقب دگی ششتگی بود دستشون کار نکنه ها وقت شوگیری افتاده رو تف دفتر ابلا بکار من با شما باور کردم سلام هموطنان عزیز برادرای گرامی قدر و دوستان بهترین ما салому алайкум тамошобинони гиромӣ хайина боз як рӯзи дигаи ба наворгирии моам ба охир расид яъне бо ҳамин дар охирон фасли яъне сезони меҳмони нохонда ба охир расондем бо ҳамроҳи тамоми гурӯҳи эҷодӣ به همه شما سلام و درود خود من میرسانم و سخن درباره فیلمی مهمانی ناخوانده رفته ایستاده است. راستی گپ سالی نیست که ما یکم فیلم بنوار نگیریم. هر سالی میشه که ما یک فیلم دو فیلم بنوار میگیریم. البته که با دستگیری برادران، با دستگیری کلی هنرمندان. البته فیلم مهمانی ناخوانده سال 2015 علی شیرجان یعنی گرگلی به من زنگ زد گفت که اکا جان یک کینوفیلم میخوام که بنوار بگیرم. البته من نو گفت سناریو را نویسنش سر کردم. و چی گفتنیم درباره کینو؟ البته این کاری ما کاری سال 2005 سال 5 گفتیم 15 سال 2015 بنوار گرفتیم. سال 2017 پیشکش مخلصا برآمد و چه خیلی که شما بسیار پسند آمده محبوب شد. ما خیلی خرسندیم. سال 2018 فیلم دیم گرفتیم شوهر در اجاره. سال 2019 نگرفتیم. سال 2020 با گرفتیم ای شب تا سحر یعنی سوم سیزونش انا که چهارم سیزونش بود یک زن برای دو مرد. راستی گپ طول قریب 6-7 ماه بنوارگیری رفت و در اینجا بچه‌ها سوراب جان و سوراب شریفوف بنوارگیری ما بود و دیگر بچه‌ها مراد جان و دیگر برادرها بودن که مثلا در آواز و در اینجا سفرفا یک دو برادرها بودن اکا دادرها اونها دستشون در کینوی ما رسیدگی. ما راستی گپ همین کینو را قریب طول یک سال دیگه بنوار گرفتیم و اون وقتا با آواز میدادیم کینوفیلم رو بنوار میگرفتیم با در یک استودیو رفته یعنی با ترتیب در آورده با بالاش چخیلی که پریود میگن که ما پریود میکنیم با پریود میکردیم. راستی گپ سالا با کمترک مشکل ترک بود قیمترک بود. راستی گپ تا 2017 کینو پیشکش مردم نگشت. سال 2017 پیشکش تماشابین گشت. راستی گپ بعد 3 ساعت بود کینو. راستی گپ دیدیم که مخلصا بسیار مهمانی ناخوانده را دوامش کم میبرای مهمانی ناخوانده را دوامش کم میبرای گفتن با ما با چی میگن با اجازت مخلصان با همین مخلصا بسیاری بعد با ما گفتن که التماس دوامش بکنید بعد دوامش رو با بنوار گرفتیم. امیدوار میشم که با مثل دیگر فیلم ها به شما پسند میآید و با چی گفتنیم مشکلای فیلم خیلی مشکلش چهار چیزی بود و باید پس سر مونه خیلی سرکلون کینو در همه سیزون دوست مراد شریفوف بود دیرکتور کینو دوست مراد شریفوف خیلی سیناریوش خودم نویسیدگیم монтажош ҳам хидм кардагим ишам худо хоста боша хидм мекунам. Звукорежиссёр Акмал фақат овози якм сезонша запис кардагиай, дуюм сезонша запис кардагиай, сеюмша
семушам ба хиёл макмал кардаги ана чорум сезонушда аллакай ташхисотҳои худмон наву замонавӣ шуд худо хоста боша ба аммо гирифтем бе озвучка меша овоз зинда дар ҷош мегирем ва ҳаракат мекунем дар ҳар як филмҳои навмон бо як навигарии дигар шавад. мо хурсандам ҳастем ки бо устодо ҳамкорӣ мекунем. албатта мо дуо мекунем ки ҳамин киное ки чорум қисмша ба навор гирифта истодем мақбули шумо бошаву шумо тамошо кунеду ҳаловат баред. албатта баҳри шумо ҳар коре ки мо мекунем ҳар меҳнате ки мо мекашем ҳар ранҷу азобое ки мо мебинем баъди шумо тамошо кунеду ҳаловат бибаред. гуфти худмо мо дуо мекунем ки ханда дар лабонатон сахранӣ шаву ғаму анду аз интон удалӣ шавад. ҳама вақт сарбаланд бошед мухлисои азиз. дигар чӣ гуфтанем? ман ҳамиқа гап дорам ки мегӯям ки фақат кинофилмҳои моро интизор бошед ҳамасола агар худованд накушамона ҳамасола ба талаботи замона ҷавобгӯ карда пешкаши шумо мегардонем ва мақсади ягонаи мо ҳамияе ки кинофилмҳои мо на ин ки дар тоҷикистон на ин ки дар афғонистон на ин ки дар форзабонҳои рӯи дунё балки дуо мекунем ки дар тамоми рӯи дунё муаррифӣ кунему кинои тоҷика ва парчамбардори миллат бошем. ҳама кӯшишу ғайрати мо барои ҳамияе ки мо як чизе кунему дар тамоми арсаи байналмилалӣ ба талаботи замона ҷавобгӯ бошад. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед, ҳар киҷое бошед набошед, худованд нигаҳбонтон бошад. банда дӯстмуроди шариф ҳама вақт дар хизмати шумо аст ва мемонад. сарбаланду хонаобод бошед. ана ки дар бораи як сирри махсусан хидм гуфтанем ба шумо барои чӣ дар филми меҳмони нохонда якш духтарак дига касаю душда дига каса сешда дига кас ва дар ниҳоят чорумаш дигар кас яъне главни героиняи кино барои чӣ алиш мешавад. баъзе филмода ҳаст актрисое ки пулла зарижат мекунанд ё ки ай момент истифода мебаранд қати режиссёр гапошо мегзара. ба ҳамин филм ман нишон додам яъне ки вай главни нест, главни вай одам нест, вай одама мешавад байн гирифта дур кадан чихеле ки ҳар се филмои мо да кардем ва ягонтиш бемаъне не ҳамаш ба шумо писанд омад. ира ки карда метавонад ин кора фақат сценарист карда метавонад. аз сценарист ки ман худам будам якам кинора гирифтем раҳмат тамом вам спасиба дем сезонша гирифтем. вақте дем сезонша гирифтем ва занг задем гуфтем духтарака ки вилояти суғда занг задем гуфтем дем сезонша гирифтем а бема и чихе меша гуфтем бовар ки ишда ту дар кор нести не ки зур меша. бисёри одамон бовар надоштанд ки филм зур меша не ки душ а якша зур омад ана семуш худора шукр мухлиси худша ёфт ана бо чорумаш да дига одам яъне сценарист метавонад алиш кунад. бо чӣ гуфтанем раҳмат операторода раҳмат коркуномонда раҳмат ба ҳама одамое ки ай аввали филм то ин дам дар бари мо будану кор карданд. раҳмат ба оператор суроб шарипов якамаш то охирша ба навор гирифт охирон сезонаш дахай. раҳмат ба оператори дигаримон баҳовиддин сафаровда мурод зияевда сета операторда семуш кор кардага дадемуш бурҳон сафаров буд вайдам раҳмат. вообще ҳамин оилаи сафарову маладес ҳамашонда раҳмат. ба чӣ хай тема дар бораи оиливу нест тема дар бораи киноа худо хоста боша бо баъд аз ин филмҳое пешниҳод кунем умедворем яъне мехоҳем ки ба шумо филм пешниҳод кунем ки бозам ба таби дили шумо бошаду ҳар чизе ки шумо ай мо интизоред мехоҳем ки ҳамон шавад. дар охирон чӣ хел шуд актриса дар якум филм пайдо шуд аз вилояти суғд ай худи вилояти суғд рости шаид дӯст дорам дар вилояти суғд барандаи радио теросда кор мекард воҳидов эҳсон ҳамхизматам. ман вай гуфтам ки кино сёмка мекунам як кинои нав мегирам ва ё аллакай мара дар филми бису зибоигарӣ дидаги будам ва гуфтам ки кинои нав мегирам ягонта духтари шумост дори ки амихе чеҳраи вай бошад кадр зеб одам бошад яъне ва вай мана пешниҳод кард зарнигори зара баъд ҳамунҷа чезадакласнишинос шудему гап задему вай омад мо да як хизмат кардем як клипша кардем додем ва вайам омад дар кинои мо бозӣ карду рафт. баъд ай вай кино да меҳрангези байдло бозӣ кард шавҳари ҷура да номи мавзунада вай қатихай
да у кино гапомон полный грех, поэтому после имша вообще нахостим ра бигирим, бо да охир соз шидем. Хайпе любой режиссер, хати актриса ва актерош ҷанг мешава. Режиссери ҳамаи кино ки хидм будам, а як то сеша то чорум шайна режиссерш хидмо. Ана дар чорум сезон боз як чеҳраи нав. Акам любой одам меган якум шиносои хича мемонад, мурам як шиноси хитмона дар чорум сезон дар главни рол монда. Чӣ бугум хай то ҳамин вақта нағз гузашт, ҳама дар раҳмат, сарбаланду хунообод бошен. Бо шумо буд Равшанов Алишер, актёри бо тахаллуси Гиргалӣ. Бахёнам бо ҳамин кинои Гиргалиам тамом. یک دو سه رفتیم. الهی آمین. پروردگارو در همین نیت خیری که گروه پیش گرفته است، پروردگارو ما را سرمان بلند کن، رخسارمان صبح. پروردگارو یعنی پست و بلندش بسیاره، هموارترش کن، ما را موفق بگردون. پروردگارو هیچ کدام دست کم نبینیم، غم نبینیم و همین کاری که ما انشالله حالی شروعش میکنیم با سر بلند انجام میدیم. الله اکبر. رحمت دوستا. رحمت باشه. Телефонш, чой кориш да авоз зина омадам пора полни бора фурова пай гарини фамди. Авал бама миум. Авал и хидш то кан телефон. Биорам телефонта. Не, айфоном те. که روزم ندادی خوردی دیل و جگر ما SMS روی همه که خستم ای خوابم نمیشه این بهانه رایی کن خواستگارا را اول فکری تو یکم و دیگری کارا را فکری اکتا نکن بیایا ای رسیه اپا ایگسم بیما میتیومش نسیه زنگیر نبودم زنگیرم کردی در پرابلم هات زنجیرم کردی زنگیر نبودم مجبورم کردی در پرابلم هات زنجیرم کردی بفهمم تو آتاب و آچتا سبک درش بگیرن نگن سیتا و چلتا که با بعدی توی من یک جای باشم هر دومان نشوه که بعدی توی یک هفته پس رسیه اصلا جان پروانه کن در برم باش همیشه آچم به این صف نزدای بیسته درازی میشه با در شیر از خودی توی میدانی که ای خودای دیگه ارزانش نکن آچم دیوانه میشه زنگیر نبودم زنگیرم کردی در پرابلم هات زنجیرم کردی زنگیر نبودم مجبورم کردی در پرابلم هات زنجیرم کردی اینا ببین اکما یک مردکی ورزشگر دخترکو میگردن در گردی و چوختر اپا تبین تو یک بار اکم درو حیف میشه اکم من نمیدم بکن یک فکری دیگه نه ای خیلی نمیشه باید که پره باشن تنبیخ نشه در بنشان فرهاد و شیرین میشن اپایی مرا ببین قد و قامتی رانا این گل دوی شما هست مردی به پروا زنگیر نبوده